Vijay Kumar Rungnogo Class 12 rung sungi tongnai khoroksa khusbu deborma munginai bike by tutai kalangjakha oktoma taibo shaimanka o bike by tutai kalangnai bokharane nai tongmani pheba o jarawa khoroksa takhuk ricksha chaluknai somit deborma mungai bini bike no kaso tai chabi nai nawo aboni agolo o takhuk bini ricksha baino IGM hospital kalangai thango khusbu deborma na party thayo accident nangnai khusbu deborma ni nokha gaborti tei boklas 12 rung sungi tongo Vijay Kumar School tabo khusbu deborma IGM hospital sak naijagoi tongo tei aron doctor shaikanaraka kisa misa fracture ka haipano gobang angliya gobang deraliya nei shaikanaraka tei bo kaham no tongo nei shaikanaraka tabo takhok somit deborma gre hingangke tamong khamong khusbu deborma kalai tong khamong lama bono khusbu deborma tei man khamong gobang kugno logo logo bono IGM hospital talang yangke tini takhok somit deborma hai borok gre hingangke Depression ngi depression no basiri angake ini shak dera khamung ebu kobang kogno khusbu deborma kana naiti takhok somit deborma ni khotino baike bo khusbu deborma no kobang kog dera mungni katireka yei ek nol motom khaina wansa bonom pare de krikha kang khai reska sal goi phayei nung mane wansa khana na mane khaslaman diang sabi ok phayei khaina borok kau phakai ki jagai khaslaman dia lokhai goi tlangkha IGM ne khaira phar to boi ko sikado khlai ko tabo na musa dong khabni yakung bani yakung no bokhobro go besang no kisa dukman kha mane esra ro khamane kisa normal no nei sawo awan thake bike ba thai bike ba ya ye chungmen phai em ne sai he bike ba accident bike bola Vijay Kumar School kana main gate ne age nung help kai tu ang help kai tu nung kitam kai tong ne ang khai nobara se phayoi riska tu chalo tong mane agot la riska chalo tong mane ke boromonu goi ang bir nang khasarai babu usman dia ka babu wansa khar kamu ang mong help kai kata tine min bung khata an bung khais khamir tirpa de borma bor jaga ne ani nokha asol nokha koilasar an buri nokha koyata koytong ta asno bo school kore tong Vijay Kumar School class 12 mukai khusbu deborma para ke kabur class 12 kore tong amno hambai KSF Longli